Menemi maqtanıp aytam salamdı, kalkım mal başın aramanbı. Tamçı tambay kışında tam başın aramanbı. Mınavı jalansızdan oturgandar cam başın aramanbı. Emi men koşta vırdayın mınavıl eki ağamdı. Hazır kısık köl degen kırgızga bul kudayım bergen çoğun belek. Jaydın ısık malında turistler bizge mol gelet. Al jaydın ısık malında göldüktörde boşovoy takır kol demek. Jay menen işteşi voy göldüktör kar jağan keste toy beret. Emi mına akındardın içinen birinci Amantayga okşogon sakalduları baştaşat. Anan azamattay teveteyce çapandular baştaşat. Mag okşogon naçarın eteke sürüp taştaşat. Bir nazar bir jönünde bular tarıhtın barın taktaşat. Kıyaz moldu Kasımov'dan uqqandı kaltırbay barın kakşaşat. Amen bolsoň uşinti ayagında kayıram. Giçüsü olup kalıpmın jol talaş albayım nağılam. Söz tügöngönden uşinti veň artından ırdaymın kalkım dedavşinanın ayınan. Hazır bolsa gördüңөр. Mınaň Amantay baykem elbette aksakalı sakalı. Özgöçöň aytat hazırda bir nazar bir sıyaktu geremet dep çapanı. Ce özünün giygen çapanın bilerge teňep jatavı. Çapanın oşol baykemdin biz arzır sırrın açalı. Janaň Almaz Akun degen ağa var. A kişinin atkanı timele snayper menen bara var. Oşol kişin ötkönde jetök kırında kök jayıkta çınında atıp kelgen alının jakası bul karışkırdın dösü. Amantaydın jakası menin küçügüm karmap algan ele sar özönçüydün çösü. Emi men kiçü akım bolgon soň uşinti erkele vırday veremin. Rejissör vakit tar dep aytdyle bular kayra жооп bere albayt men jelkele vırday veremin. Ayagında bolgon soň tarıhty maga kaltırışpayt anda men kalaganday tögömün. Antkeni köptön beri hırdabay köptön beri jırgabay silerdi sagınıp kalgan karaçı kalkımdı jakşı görömün. Toptolup gelgen bul jerge jalpыңды jakşı görömün. Ek akın ketti başınan kevin aytı bırakka. Asiler maga kol çavatsaňar ekösü neudobный biýakta. Ansedan akın degen oşondoy. Görgönün aytat ekenda el aralap bu jerge gelgenin aytat ekenda. Ansedan Amantay biztin ulubuz. Azamat bolso sulubuz. A biz bolso jön gana erkele vırdap turubuz. Ekösünün ten kırgızga belgilüdeçi önörü. Janatan beri güpüldöp kambayın sımal jönödü. Kambayındın artınan emnenin aytam meneme. Kıskası kambayın jürüp getken soň mendey çalgınım barby gerege. Anse dağı albette çalgısı mal içinde çarpı vırdap körödü. Kaymagın sözdün kırgızga kalpı vırdap körödü. Antkenin arık sarık aňdöňgö kambayındar baralbayt. Arıktın için çalgılar taptaza kılıp çapkanday kambayındar çavalbayt. Bulardın barbay kalgan jerlerin kambayındın tişinne albay kalgan jerlerin özüm aytıp bereyin, bakıldayın tögöyin. Ağa tuğan el gelip, kurbu kurdaşten gelip, oşpatken jalal avattan, ısık göl narın taraptan, genen çüy Bişkek talas
talastан же тобулус топтолуп бар келип олтурат социалисттик эмгектин баатыры болгондор кары келип олтурат ушулардын алдында акындар анда толкунат ага тууган калкына ырырдаш үчүн кол сунат айланайын калайык эми тарыхтын эске салалык кече карап олтурсак санап олтурсак бердикке чыгып таластан атаке менен жанашкан жигиттерин коштуруп бул жактан бир назардай бабабыз айтылуу бугу тараптан калкалаш үчүн эл жерде калмактарды сабашкан ошол кезден ойлосок кылычтын мизин кайрашып кара жанын кишилер кылычынын мизине найзасынын учуна бекем кылып байлашып кенен ала тоосунан жуңгардын баарын айдашып анан кийин бир кезде тетиги Кытай бийлиги ала тоо бошоп калды деп кызыгып турган чагында ойлосом ошол маалында Кытайга барып жер чечкен Кытайга барып эл чечкен бир Назардай атанын элчилиги бар экен Абылай менен жер чечкен кенченчилиги бар экен кыскасы урпактары бүгүндө той өткөрүп жатыптыр эсен болсун жан эсен ойлоп олтурсам Кудай берген күч менен Манастан алган дух менен бир кезден ала тоону дал ошол бабаларым түптөгөн эгемендик заманга жетиптир биз деген анткени ошол бабалардын арбагын күнүгө эстешибиз керек биз деген өлүүлөр баркталмайынча тирүүлөр анда даң калбайт бабалардын тарыхын жаштары кантип айта албайт анда эмесе буйруса той кылып жатса балдары ыраазы болсун дал ошол бабалардын арбагы бийиктей берсин деп тилейм мамлекеттин салмагы жараткандын кыргызга дайым тийсин жардамы айланайын башчыбыз данадагы жакшыбыз баарын келип турасың жашың менен кошулуп карын келип турасың бир Назар баба сыяктуу калыс башчы болуңуз жаман жуман кылмыштан алыс башчы болуңуз Кудай таалам буйруса элиң менен кошулуп ачык болсун жолуңуз эгер сиз жаңылышсаңыз анда эле катты шорубуз негизгиси тилерим куттуу болсун тоюбуз ынтымагыбыз бек болсун ырыскыбыз көп болсун мына бул 5 манжа турат 5 бөлөк муну беттесе душман чыргылат эгерде жалгыздап турса күчү жок жандаса зөкөр тындырат бешөөсүң эгер бириксең анда бир койгон жерин сындырат жумулган колдой ар дайым уюм болуп туралы келген элдей топтолуп жыйын болуп туралы кандай тоскоол болбосун амалын таап чыгалы тоскоолдуктун баарысын биримдик менен жыгалы эми бакылдай берип нетейин убакыттын узартып мен ырдай берсем биякта жаланганаң апалар тикесинен бул жерде туруп турат тиякта апаларды тургузуп акындар кечкен ырларын созо берсе уятта андан урук саат берсеңер акындар анда калайык аркасын көздөй жылатта ынтымагыбыз бек болсун ырыскыбыз көп болсун төрт тарабыбыз төп болсун ынтымагыбыз бек болсо андан алдыны көздөй жылабыз биримдигибиз бек болсо бийикти көздөй чыгабыз ынтымагыбыз жок болсо ыдырап барып тынабыз андан көрө келгиле ынтымак жашоо курабыз кызыл тилдин барында кыйкырып турган чагында силердей кыргызга кызмат кылабыз.